Dah mak contoh nak pegah cacat pun macam pada harga. Nak permoh gata nak cacat pun macam. Yang pertama permoh gata nak buta. Hantam pernah di kalan belum pernah apa mesti malam selalu dibaca Al-Quran tiap malam nak. Permoh gata. Hantam pernah di kalan yang buruk-buruk, hantam pernah kalan yang keji-keji. Permoh gata ni dibaca kalam Allah tiap malam Al-Quran. Yang kedua permoh gata nak bisu. Hantam pernah dikun kegap. Hantam pernah dibuka rahsia gap. Hantam pernah dipemalai agak. Hantam pernah didolong. Hantam pernah dicarolon. Permoh kata nak lo pernah buat haram tiga di jampu susu leboh kaca. Long test permoh kata. Dibi nasihat ke long. Nasihatnya lo terima. Padahal long kalau baju haram nak. Long test permoh kata. Permoh kata bisu mutua. Yang kedua permoh kata nak capi. Hantam pernah dijak. Bak mihana long yang lo idililong. Ingat hai tapak tajak ho suka. Langkah baik mubah balarang Tuhan. Ingat hai hidung tercium yang riba. Apa neraka ada dua punan. Ingat hai hati fikir yang benar. Ingat hai mata boleh pandang. Ingat hai babah pegah dusta. Ingat telinga boleh pengaran. Permoh gata no capi hantam pernah dijak saho mahana idin lun. Yang kenala anak permoh gata no. Klau. Hantam pernah didengar yang buruk-buruk. Hantam pernah duduk buat orang mupat. Nya didengar orang mupat. Ditop ke yang diwa diklik ke orang muh. Nyan permoga. Yang na didengar Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nyan didengar permoh kata. Dan nasihat-nasihat kepada ulama-ulama. Nyan nak cacat permoh kata. Di mata kata nak hana cacat. Di mata lon cacat. Bedah nak tamalang kamar. Urinang kata nak dipres kata. Mengkawinlah Abdul Aziz dengan anak mak muka susu paling gasian mak dan pedalaman gasian datat tapi halia pun yang kepaju isinan lahir sebuah ulama besar gebuhnan Umar bin Abdul Aziz nyakinan lahir mak Umar bin maka mak tak cetak kada-kada ulamanya kan mudah nyo kampung-kampung lagi tak cetak kada-kada ulamanya mak abi jabek tu nyo kampung yang jauh kota mak di sini lahir para ulama-ulama lebih bila menang tengok sama dengan cukup kemudian Allah Subhanahu wa taala. Malamnya mak memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mak lahir yang kan lagi lahir kita nyawa. Ilmu sakit umum Zainal Abidin bidan Ica. Kan lagi anak lahir Nabi lahir kita kadang-kadang darah mekebung mak. Nah yang mati madung dia kita kadang-kadang. Nah yang payah selusuh. Maka orang jamun lahir anak emak bebak pisang bung. Hana gi aplah rumah sakit. Maklum bidan. Dua tirutin ke mana orang jamun hana dah dengar ya operasi rumah sakit. Orang jamun sip tak lemai. Maklum bidan. Gejak baru sakit puasa malam. Nya tabah anak tinggal bengah poh limang lahir sinyak. Lihat wah tiat beh. Tu terkedi kata sakit perut kadang kelang tu yalung. Tacok ia tabah lah kena gerajah. Gerajah ni mak. Nyom yang jeun tulis mak sah dong geun. Gerajah dia terus. Bismillahirrahmanirrahim. Hang denden ikan denden dalam badan ikan denden 7 tahun 7 bulan dalam badan ikan denden. Berkat doa Nabi Allah Nuh yang muku berteplah yang teplah bertepat. Berkat doa Tuan Fatimah banyak dilalu pintu dibuka. Berkat kalam kalimah la ilaha illallah yang doa melong selusuh wate ke bidang lahir. Bangga pojek yang membera lahir ni banyak. Miau mutun gedang bak podai pisang tak kemu syarat bak pisang darah. Cirup gekoh bak pisang geduk tak podai pisang. Itu bir ate pisang ate yang gecok gepunye-punye gebuh langlah. Gesukat lang sarung tiki langlah. Gekeun geduk membera lahir mak jen-jen di pipo mak syarat orang jamun. Maka orang jamun hemak jarang tatat ya operasi rumah sakit. Jinau hemak mandum operasi rumah sakit. Malahir namit ube kaca akuar ayo. Jamun bawa sambung lahir Nabi hana operasi maka dia mun carang-carang datat. Lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan melaganyan pi jo datat. Lahir Nabi kita mak Muhammad uro Ahad malam Senin bak subuh. Malayan puasa malam Abdul Muttalib mak ka susah ke. Susah pekan susah. Gekalan Aminah dalam keadaan kalemah kasih kurang belian. Aminah mak Nabi tak tinggal saya mak tuan. Karena adat kota Makkah lerintat lintu baru, leh malam je dom darabat lintu baru rumah baru. Leh malam kemudian piacok dah baru perbuat puar rumah mak tuan mak. Abdullah bab penganyan leh nikah ke laki izin mak tuan. Aminah duit ke mak tuan laki izin mak. Banglah dia polong kota Makkah kena Abu Sidroi kota Makkah na 5. Dia komen Abu kota Makkah kibal mak ne izin kamu berangkat yang Banglah ke dewa Makkah. Dijawab lima Aminah ne izin ba Allah izin ba Nabi izin kamu beri kekah kabungka ne.
Mia berakon cukup ku sayang sajan ku peh gada. Dingo ka kaja anak haja le ku tham salah ba Tuhan ayo tak dosa kanai mekah dilakau aku. Kah ngelakon nak lagi kapu ba ujung jarum nyo dari uro lekang meluah. Tekedi sakit la rantau kena kawo ne ba ma. Tekedi karu kah dua ngelako ba ma do bet saga-saga ne kabuka rahsianya ne kalau orang jamu gak mana. Tekedi karu dua ngelako ba ma do bet saga-saga kabuka rahsianya mana. Kah ngelako kam lapis-lapis selapis payah selapis badah selapis lako selapis wali hana ku trikah pada wai dua ke saudara mertua. Nyan amanah-amanah yang gembi lima aminah. Bek kata-kata cakap di karun lako ka pegah bak mak draw aku. Bak mak lako ka pegah. Bang mak lako lain sambutan pegah. Ma bang him beklang ke tempat-tempat long sakit ku deh. Lagi malam barawa tenah nak dia pegah baraga pui arah pingan nak tolong keun kelong macam-macam bang him. Oh hai melatang saya hau bah ada makai ji. Entong kekah permoh metuah kata bah kali mang boh permoh nya kujuk ina le ka berapa kali kai cira lakah metuah ga tak kai kata bah metuah aku pengai dolah tengah aku pingat Ibrahim tengah aku popoh lekah nyam yang bak mak tuan ku pede berje 7 ro tekah aku ibu nya ubah kan kena ubah kai melatang saya nya ge carut anak di ke permoh teng senang teng permoh dengar mu yang bak mak dro tak pegah lagi nya ka hang jawab menan ma banglah malam barawa ke tempat-tempat dong ke tipak-tipak dong tak ada ke carut-carut dodong ke carut. Oh hai mulatang asehana terjala aku. Kan kamu hai thai kutung jena mekah tipuh manya. Jamat bateli jak kena berusaha ya lagi kah aku tem. Kacau contoh ke ngayah kantong karu. Ya ketiga ketemu tempat ke orang yang 7 huruf kau kubah napa huruf binti. Jinom sapuh dia ke cok contoh pakai. Manya besake atik ke laju kula ke ciri. Kalau ke ciri ke belako. Nyam nyebak madro tak pegah. Tapi kan madu mak menan kan urinang ke tak ada hi surga madu mana menan. Gak tak kai. Abdullah gelai kai din bak mak Jawa bak mak tuan Jawa lah. Neturi mak Aminah. Aminah gadis dusun bicara sopan santun berjalan pakai kerudung jalan Ummi Muhammadun. Aminah gadis dusun bicara sopan santun berjalan pakai kerudung jalan Ummi Muhammadun. Yan mak Nabi berangkatlah wa ba Abdul Muttalib ba Abu Tuan. Tinggal sejan Abu Tuan mak Tuan kata gua ba Allah. Laya bulan Aminah dia ke menikah dengan Abdullah. Hamil lah Aminah. Wafatnya Abdullah bagiak menegar negara Syam. Bayangkan kesedihan Aminah. Pertama lako ke Hanale dengan kesayang wafat Abdullah. Bayi dalam kandungan. Tinggal lom sajan yah Tuan. Sampai lahir anak tetap Aminah sajan mak yah Tuan. Dukna sedih mak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7 bulan Aminah hamil mak. Pada super kerja duk pintu rot, kerja pleh ruang nang rot Syam yang meniaga. Kadang-kadang nah lah kalau nang kawan yang gua gedu, Aminah pintu rotnya berarti meleleh asa. Rindu kepada Allah. Lewat unta sabuh rombongan hemat dinga atau Aminah dinga oleh unta pakon dihormat Aminah kerana dalam perut Aminah bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata ubid dihormat Aminah di unta. Lupa unta truk keledai sebuah rombongan 15 truk keledai mak waktu truk ke Aminah dingga li keledai ati Aminah pakar dingga dihormat Aminah li keledai man pan kam dingga li keledai kana keledai hanjir diberi salim man dingga maka miona ngang tengok tadu payan dingga ati tengok naik beri salim yang keledai awal yang gurai ai nah contoh bak keledai Muhammad tengok kena telaganya kah tengok ngai menan nyan ban kepedihan Aminah bak malamnya hemak poh sa malam Abdul Muttalib susah kekalan Aminah sang Melayu melahirkan 7 ulun tapi Abdul Muttalib bak kai temang SMS bah HP yang buat tentera berhas serang Kaabah tapi bek yakin nah HP mak boh mulung pegah motor lagi itungku ke pegah temang SMS bah HP Abdul Muttalib bukan HP masa berje kon truk berita bah Abdul Muttalib tentera Abrah yang serang Kaabah pakan yang serang Kaabah kai pegah Kaabah baru le Abrah hana urang semua bunge yang serang Kaabah Baitullah nyan hemak kaja contoh nyo akan lahir masjid di samping masjid kita nyo yang masjid nyan hana saban ibadat dengan masjid kita nyo akan lahir iterang mesti tengok jawabnya kali blo tenah dum bandar Aceh le kalau lahir mestinya munya itu mu memajaro awaknya ngau disamak jaro danggap tengok dia kembali kena dengan saya menaji dia awaknya datang saya nya karena bandar Aceh
akan lahir. Menan sir Abraha pakai serang Kaabah. Bungeh Kaabah jihana semua. Ijak serang malamnya. Dia tentera Abraha. Abdul Muttalib susah genging atau Aminah. Genging ke Kaabah. Ya Allah. Kiban cara. Kujak bak Kaabah tak ku lahir tu cok. Wana Aminah melayu. Aminah lemah tak kai ni budak-budak. Allah bah kujak bai Lahab. Kebudah Abdul Muttalib kejak pada Muh Abu Lahab. Abu Lahab tengah bergerong-gerong tengah ke puasa malam. Lahab. Oh Lahab. Tapi baik ni yakin menang ke hoi mak kerana Abu Lahab nan dedo. Nan asli Abu Lahab Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nyatakan bahasa Aceh hamba berhala bin Abdul Muttalib. Karena Latta dan Uzza nama patung hamba patung bin Abdul Muttalib. Gebuh dalam bahasa Arab Abdul Uzza bin Abdul Muttalib nama asli. Menyo Abu Jahal nama asli Abu Hakam bin Hisham. Gebalik di Nabi gebuhnan Abu Jahal. Yang kerja menyona hemat lang kampung tengok orang nama Muhammad akai gebruk nu balik Yunan. Balik Yunan ke dia ke pun nang tak akai beruk dah kan. Ha tak. Lah. Oh abu katun tak nak kena dapat kena pegang. Gebedah rupiah mata belah betul. Ye abu. Pubuk nak kena puasa malam. Menau lah. Kajak kah rumah le kaya ke dia. Mai drone hon ni jak. Kunjak bakambah Baitullah. Mangkepu kaya ke di rumah. Aminah maduk pukalan malanyo kagenap ti kurang bulan tan lagi lahir anak Aminah. Man pakan ya bakambah tentera Abraha demang tak beh la peke ya terang kambah. Nejuk nomor HP ku ya tipak leke ka belah. Bek rukah ne nyurusan lu. Bukan je mana jak yo kedeh. Gebedah Abdul Muttalib gejak bakambah Baitullah, gebedah Abu Lahab ya lu maksud. Gehoi Suwaibah. Ibah. Hoi bah. Po bang. Katun tak kena nampak kena pegang. Nak ka abu ya kena nyo. Nah aku dengar suaranya. Biar ke waktunya Aminah ke dia. Akan Aminah sang Melayu melahirkan. Boh mesti aku ya long kena bar Aminah dek di lahir anak Aminah po ko pegang ke. Po ko pegang sapu tanjir ko. Belah kon ko klik kainan. Miokah ya ke dia kita ke Aminah ka pia pakai ko aco bidani sampai ke kau. Oh kaje gebedah Suwaibah al-Aslamiyah gejak ba Aminah gebedah Abu Lahab jaih dalam kedih bahasa gebedah Abdul Muttalib gejak ba Kaabah Baitullah tu ba Kaabah belah Abdul Muttalib mak gedamang geduk ba tengah Kaabah gemu doa watanya doa isi hati Abdul Muttalib karena belum lahir nabi belum na doa khusus doa gemna ya Allah ya Tuhanku Kaabah Baitullahnya milik drone ya Allah kan milik kamu. Tentera Abraha dia serang Melayu Kaabah ya Allah. Hana kekuatan bak kamu melarang tentera bergajah. Drone ya Allah yang maha kuasa. Ne pertahankan Kaabahnya ya Allah. Atas nenek moyang kita ne putun ya Allah. Lu mohon bak drone ya Allah ya Tuhanku. Nyan doa Abdul Muttalib. Dengar gemu doa Abdul Muttalib deh dengar suara lang Kaabah belah hunang. Galam pernah dengar di orang lain kecuali Abdul Muttalib. Quran galam ditun petra dengar Abdul. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nyan gedengar dia Abdul Muttalib lam sago Kaabah belah hunang. Tengah geraba-raba ada belum terip horat tibet su horat pat abah ji. Tengah geraba-raba kada gedengar dak likut belahwi. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Geplung Abdul Muttalib sago ji ka gedengar sago belahwi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Geplung Abdul Muttalib sago ji kada gedengar sago ji fa in tawallau faqul hasbiyallah. La ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nyan puat boh suara dari langit ditun bak Kaabah Baitullah gedengar dak Abdul Muttalib sedangkan Quran gohlongnya. Urang jamun nek tengok doa nyan hemat gecok tarikat bak gure gejak lamprang ke lawan kafir dise ni budi nyan doa nyan. Maka anak muda hafal amal doa nyan laki acar ka bak gure lamprang gejak dise ni budi nyan puat macam doa yang gedengar li Abdul Muttalib malam lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alanya kau dengar dah belum tadi di luar Kaabah Baitullah patung ke depan di mupoh-poh tadi ke dawan. Habis patah-patah patung leher tu 60 boh patah hana orang pro. Apa itu mahalawak persi len meklub len Tuhan awaknya len mati madum
malam lahir Nabi Muhammad. Rupanya hemat rahasia Allah truk tamu ba Aminah lahir dro malamnya ketika tengah ditun ayat yang truk tamu ba Aminah. Nyan tamu nyan hemat bertemu Muhammad jaro ngendro nur akhirat dengan gara-gara ana dengar lahir Nabi ngan kamu agam hana pupua ngendro ni matang ngan kamu agam mudah-mudahan bergepu mak jaro Allah ngan tamu nyan lahir dro ba Aminah malam lahir Muhammad. Truk tamu dekanah tengah sulunya akhir kena lahir Nabi Muhammad hana gedepa la Abdul Muttalib lahir dro. Assalamualaikum Aminah. Waalaikumsalam. Ya Allah ya Tuhanku, pandai umi laga tat wajah lagi wajah syurga ya Allah. Hantum pernah kala dalam dunianya. Neturi lon Aminah. Hana umi lon Asiyah permoh Fir'aun yang gesit salih Fir'aun gedap ngetumbak buso tutung lan tubuh lon ba uleh lon mengucap dua kalimah syahadat lon tinggalkan lakolon Fir'aun lon dari syurga ke perintah Allah. Ketika lahir sinyak gata lun menjadi bidan Aminah. Tabuh nan sinyak gata Aminah Muhammad Aminah buh get Asiyah nepiyuh Asiyah. Asiyah mak kali wafat wa Allah. Maka mustahil arwah lako getanyo ayah getanyo anak getanyo hana gua rumah. Sedangkan bidan watelah Nabi urang kali wafat wa Allah bisa je ke bidan Nabi. Mustahil mungkin arwah gua rumah wa getanyo mak. Setiap malam Jumaat tamu doa kepada urang syik dan lako atau urang yang getanyo bidan ayah. Duk sirotuk tamu. Assalamualaikum Aminah. Waalaikumsalam. Ya Allah ya Tuhanku, nyo mudah tak ya Allah ya Tuhanku. Lagak tak wajah so ya Allah. Neturi lon Aminah. Hana lon Aminah Maryam mak Nabi Isa alaihi salam. Lon sampaikan pesan Allah lewat lon kepada kata wahai Aminah. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah kita ketika putra Maryam berkata, Maryam lon tuan Aminah, Isa anak lon tuan, kepegahlah anak long yang berwajih je ke rasul seluruh umat yang ada dunia. Yang kedua, keputra anak long dunianya membenarkan kitab-kitab yang turun dari Allah. Yang kelihatan anak long membawa berita gembira kepada kalian semua. Setelah aku nanti akan lahir seorang rasul bernama Ahmad atau Muhammad. Berita gembiranya hanya gecok oleh macam gepegat maulid, tak pegat tengah gembira, tak mutun peng gembira, tak duk gembira, tak pegat lagi mak hiasan gembira, tak muslawat ke Nabi gembira. Kata-kata gembiranya hanya gecok ulama gepegat memperingati kelahiran Rasulullah. Setelah aku nanti akan lahir seorang Nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad. Tabuh nan siap kata Aminah bernama Muhammad. Lun ke perintah Allah yang semana bayi kata ketika lahir. Get Maryam nepiyuh Maryam. Truk truk terakhir mak. Yang paling datat muda lagi anak gadis. Assalamualaikum Aminah. Waalaikumsalam. Nuturi lun Aminah. Hana lun masyitah yang icruh li Fir'aun Aminah. Gecruh li Fir'aun siga nganak lun bayi lam gendong lun gecruh di ke mata lun. Dan suami lun siga lun gecruh. Keperintah Allah dalam syurga. Giyo ame kenang-kenangan dari syurga kepada kata Aminah. Bawa-bawa yang tengah terciumnya. Atau lun me ke kata Aminah. Kenang-kenangan dari syurga giyo da Allah. Alayan tamang jamayan langkama Aminah nak lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hana getel Aminah tanpa sakit dan tanpa darah. Suwaibah nyepak lun Aminah kata mang Suwaibah langkama sihat bagi tengok Suwaibah tu dah Allahu akbar kalahir sinya lagu pakah hana hoi long hana suah kumohoi na takalan jamel hedro hana Aminah jamel hedro hana tu mengkalan hana rupanya hedro jamelnya hema gepelemah tok ba Aminah ketika melahirkan mudah-mudahannya jamelnya akan gepelemah lom tengah dro ngendro nio ngeduk dengan memperingati Maulid akan menempuh mak jaro ngan jamelnya tengah memperingati Maulid kayak pegah ba Abu lah sinyak kalahir geplung Suwaibah ala sunah ba Abu Lahab ni Abu ni beda hana rego ke pulai kah kabut dengan malam ni kerap pengau hana bedah le Abu sinyak kalahir sinyak tu anak Aminah hanya lahir anak Abdullah oh ka apa dah agam bangga dengar le Abu Lahab anak kemun gagam kumang kucup hidung belak tenang datat karena watayan hemat hanya lahir ni nang payah tenang udip Abu Lahab bangga getok-tok dada dalam kota Makkah ke nampak kalau wali anaknya lah agam Suwaibah umat jaro dua nyan ku amanah bakah nyan anak ya lah baik sempat diklik
Bek sempat dek, bek sempat jihgrah. Bi susu kahaya nurul malam bek kap jamak. Mak jaro dua, kah kalil lamit ke, kah kau kemerdekaan. Jak jaga Aminah, Muhammad. Jaga anak Aminah ke, anak Abdullah. Ke pemerdeka lamit lah belah malam lahir Nabi Muhammad. Menandakan hemat yang pegat melepon ke Nabi draw ke Abu Lahab. Draw ke Abu Lahab. Yang kejip nyona lah ngampung ke tanya hemat hantam ke sembahyang ke kauri mulut nah baik nak kun ni drone. Ha, bah ke dia hanang sembahyang baik mulut pegat aju. Hang pelin sampai lagi Abu Lahab tahu ya. Suwaibah ku kitab Aminah. Aminah baik le susah ni ba. Astagfirullahalazim. Suwaibah baik tak keun ni ke lung susah lung hantar lu pegah susah lung senang tak ke bila Allah. Kon Aminah kon dro no susah lung hana susah le pakon lung ka ke pemerdeka li Abu li Bang Lahab ku. Gara-gara lahir tinyak dro ngi jaga tinyak dro ke yu haeung ibu lung ka le lamit Bang Lahab. Kaje ku kerja ba dro Aminah. Oh ku bakso kayak apa kahayong ba Abu Dra ku Abu Lahab kedeh hai kaplu ba Abu Long Abdul Muttalib bakang bah hana tu ku jalam no geplung lang Suwaibah tengah subuh ketik-ketik kedeh bakang bah belah dia pegah ba Abdul Muttalib mak kalage mugai rego ai luar kabah kalan apui kalin patung semah lawak perusi hanali apui yang kalin oleh patung le tu 60 buah patah tergodo suara buno langkah bah ganyi tata suaranya sunyi sepi kota Makkah lagi-lagi gundah hati putra ya Allah malamnya tu Suwaibah abu punan ada apa hai hana ka pegah punya ku depo sinya kalahir cukup mangat be mudram-dram mantabah rumah lahir sinya. Oh malain tatar. Patut ku dengar suara langkah Mbah Baitullah jaknya. Olehnya patung berhala habis patah apa itu mah nak pergi kabeh len. Yang sunyi sepi suara di langit buat macam langkah Mbah ganyi tatar malam lahir tu colong Allah. Cukup jauh beda waktu lahir Lahab. Waktu lahir Lahab di muka asai mulai maghrib sampai bunga subra asai malam bunga. Malam lahir tu colong subhanallah gembira dak. Bukan ya wakah no ko wakah likut. Gewo Abdul Muttalib likut mak bantu mak pintu gerbang rumah bang getenyum be medram-dram subhanallah Abdul Muttalib senang dan ya Allah ya Tuhanku pe be gelong utama rumah pane be mo tu pru waktu lahir Lahab be bang kia se bang tamo lampu kekeh nak ko te belian. Nah gebedah Abdul Muttalib tamang dalam rumah nak kamar. Aminah empat lon abu paja nak lahir sinya jaknya abu pakah nak kau pegah balong kali kau pegah kau pegah hang lahir tu kalau lahir pakah nak kau pegah sebab kau sedia bidan bade ko bidan incah sampai gergo hana pu abu bidan lahir tinya Asiyah pun mafiun abu Suwaibah hana ketemu kalon Asiyah kan kalau meninggal yang kenyan bidan lahir sinya man darah seorang hana ka pegah bai Suwaibah nya irah darah liji hana mudarah habu te tinya lahir musanu darah ge semano lima riang ge pelimuk nganggo tapi ka puduk lomba so tapi tinya lah kada amugom hajat da pelintung habu Maryam te mak Nabi Isa hana darah hana nyan kakala cukup yo wate langi abu wa kilah pergi mekebung darah bak mon tak truk tempat ke hana tutu langong masa rumah kita mau baik ka pegah sapai punya amantinya sinya kabunan nantinya Abu Muhammad lembunan laga datat nan Muhammad ke Abdul Muttalib orang yang dipuji mampanenan ketemu ikahnya pun lun hamil pertama bulan pun truk wali Allah Allah balung you sampaikan bergu pelumpuh nabi awal ibu nantinya Muhammad sampai Melayu Maryam mak Nabi Isa ibu nantinya Muhammad Masyidah ibu nantinya Muhammad Asiyah pun masuk hiburan sinyak Muhammad yang kebunan Muhammad abu mahai matua musapu hana tok nak suka bidan ka kuteria hana jade yang rah darah kada kuterianya pe hana jade but puna bohna lilong begat tatak tu cio kata hantuk yang kabuh nikah beli bega lagi ke bo ilong puna bohna tinyak kali ku boleh bak para rumah tikutam bohna Nabi Muhammad tikutam dia belum talib sekara jade Nabi kita yang kutam memang bak tamu talawut tangan apa bon ci mun talawut tegan nan Nabi kutam sallallahu alaihi kutam egot Badam talawut sallallahu alaihi Muhammad tika laga nya sallallahu alaihi kutam untung ya deh Nabi kita kutam Abu Dawud talai ke bohnan gede bohnan tu cio besi kutam maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gecok Muhammad la belum talib gejak mai bak Kaabah belah ge pekeliling 7 ge
Petragakeun. Sallallahu ya adnani ya Mustafa ya Saf wa tarrahmani. Alhamdulillahillazi a'tani hazal ghulama tayyib al-ardani. 7 ke keliling. Nyan ke keud Abdul Muttalib. Soal jika kita ditanyai orang, benarkah ayah Nabi Muhammad, mak Nabi Muhammad sebelum lahir Nabi Muhammad asal neraka termasuk Abdul Muttalib? Nyan jawaban nyan hemat payah terjawab kon. Maka menyotok orang pegah ayah Nabi Muhammad, mak Nabi Muhammad asal neraka, ialah ke numpang kena bak menasah katanya, bak mesti 3 minggu dia ibadat, baik lelaki numpang me ditamang baik negeri, beda akidah. Ngan awaknya Tuhan di langit. Ayah Nabi Muhammad asal neraka. Termasuk Abdul Muttalib asal neraka. Abdullah asal neraka nyan dia pakai peluknya, baik ledakan dinumpang si budin mesti jem baik nabi tempat, beda akidah. Nabi kita Muhammad, Abdul Muttalib, Abdullah, Aminah, segala lahir Nabi Muhammad beriman kepada agama Ibrahim alaihi salam. Yang hantar iman kepada Ibrahim, Abu Lahab, Abu Jahal, apa kaplu hai kata orang. Menyonyo Abdul Muttalib kafe ejek gekun. Sallallahu alaihi ya adnani ya Mustafa ya Saf wa tarrahmani. Alhamdulillahillazi a'tani hazal ghulama tayyibal aradani. Menyo Abdul Muttalib kafe getem kenyan han getem. Maka mahana tabur kitab tauhid salah tamari je ke kafe, hana tabur kitab fiqh roh lam salah buat terjahil. Nyan mak penting datang. Jabe pada nyak mufum, baik dapat kafe go berangkau pada tanyo yang kafe min dan ayah. Ka. Nabi kalahi mak. Yang long kena pegah bak drawan nabi uk terakhir dakwah. Yang miman kepada Nabi sebelum je ke Rasul, lai adro. Yang miman ke Nabi setelah je ke Rasul juga lehadra ulun. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasulullah pertama, miman Nabi je ke Rasul. Yang kedua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ganyan miman. Yang kedua Ali bin Abi Thalib, menantu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miman je ke Rasul. Tapi segalam Nabi je ke Rasul, lehadra ulun miman. Yang pertama mak dra Sri Aminah. Ketika hamil Aminah lamput kata Nabi akhir zaman tabunan Muhammad. Nabi akhir zaman Aminah dupatih. Yang kedua Buhairah pendeta Nasrani. Yang kelai Abi Talib yang memang Nabi je ke Rasul. Ketika Abi Talib umur 7 tahun. Ketika Nabi Muhammad umur 7 tahun. Giyak memang niaga mak liapa ke Abi Talib unang gerwa Syam. Di tengah perjalanan Nabi Muhammad dengan Abi Talib. Sidra wasinan ulama besar mak nama gonyan pendeta Buhairah, pendeta Nasrani. Nyo hanya belum kun pendeta Nasrani baik fikir Kristen. Ulama besar malim kitab Injil masa Nabi Isa AS Imam Syekh Mutajid kun Kristen. Le Kristen nama pendetanya dime bak gereja jinau dasar Islam. Ulama besar malim kitab Injil. Nyan goknya lagi baca kitab Injil. Akhir zaman akan lahir seorang Nabi bernama Ahmad. Orang nyan pun goknya gemekan duri. Gecok kameng gesia ke kauri. Wena orang jak dia ke rumah tamau rumah madu yang namanya. Gena kala yang tah. Ya Allah baiklah ni pematelong ya Allah. Segala kala Nabi akhir zaman yang tah dia Rasul. Dan ubena binatang hati binatang pelong sia mandum demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanin Buhairah. Kabeh kepayamai mak hana ketemu dalam ciri-ciri Nabi Muhammad. Ba orangnya kekedi Allah. Rombongan Abi Talib kejak meniaga nang Syam di kota Makkah. Di tengah perjalanan gepreh li Buhairah pendeta Nasrani gedang bak jalan. Nyan sang rombongan yang ciri-ciri na di pupayung lawan. Di pupayung lain tatat uro tarik tapi ji mupayung sanlang rombongannya rombongan Nabi akhir zaman. Nabi Allah buku temangkalan. Ketamang rombongan tu utang rumah Buhairah. Tuan-tuan ini mau ke mana? Kami mau negeri Syam meniaga tuan. Dari mana? Dari kota Makkah. Anda ini keturunan siapa? Keturunan Bani Hashim. Oh, nyo kanyo ciri-ciri na sino. Silakan masuk ke rumah saya dulu.
Makan kenduri ala kadar. Setelah acara kenduri silakan berjalan ke mana saja anda perlu. Getamang lah rumah long saat ni pajuh khauri di mana leh pajuh khauri ni berangkat lom. Getamang lah rumah Abi Talib rumah Buhaira pendeta Nasrani. Truk getamang rumah Abi Talib getayang di Buhaira. Apakah ada antara tuan-tuan ada yang belum masuk ke rumah saya? Dia kekalan anda mit sebab pinturan. Gesuk Abi Talib nasirot tuan anak kumolong ijaga barang di luar, beg gadah barang. Suruh masuk, tidak boleh beri di sana. Suruh masuk makan kenduri, mandum tu bak nemian. Dijalak li Buhairah nyan ciri-ciri Nabi tanda-tanda nah. Buhairah geik gedeng bak jendela ke kalan. Ciri-ciri Muhammad tingkah laku Muhammad lagak tatat mak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Payah bak dong pegah bado lagak Nabi mak idroh hana kalon. Hailung hana si bedawan tru kan hana si kalon. Men payah bak pegah hana kalon. Lubuh ciri-ciri macam gekalon li Buhairah nyo sang Nabi. Lagak Nabi kita yo hai mak fa lagi tu larih. Makna lagi larih cet pha Nabi ke lagi pha kita yo kadang pha no sebelah cet sebelah menan pha dekat. Fa Nabi lagi tu larih buah putih lagi tu pa bulat buah putih Nabi lagi engkel sore mak. Fa lagi tu larih buah putih lagi upa lagi tu pa kalau lebih laga tak nyo Nabi. Idom membuah panyo di dawa sederhana. Idom Nabi mak membuah panyo mancung dawa sederhana. Maksud membuah panyo mancung idom Nabi ke lagi idom dia lagi tu kau tegidam. Patah bat tengah cat ujung kenai dia mana? Idom Nabi membuah panyo di dawa ke sederhana. Hana raya hana ubi dawa Nabi mak ke lagi dawa ke tanyo. Melibat boleh keneng dawa tak tu bak kuduk tu dawa. Hana lagi buah tomat hulai tu kan. Idom Nabi idom mancung, idom Nabi membuah panyo di dawa sederhana. Kiing Nabi metubuang lam bahu kumah mengkipah Cina. Langsing tak Nabi Muhammad mak. Kiing metubuang lam bahu kumah mengkipah Cina. Kalau lagi kita nyo mak kita nyo badan dekat hana taturi perut hana taturi kiing. Di perut 48, di kiing 48. Hanya tak langsing baje kan. Nabi lagak tatat. Kiing Nabi metubuang lam bahu kumah mengkipah Cina. Warna kulit Nabi hai mak membayang hurau di gigol lagi ni jangka santut lagi jangka priak tekeh. Membayang hurau masuk malam duh takalan warna wajah Nabi walaupun hana terdet banyak pelam hurau. Itanyo kadang hurau pada cekeh pateh. Kan Nabi hana menan. Warna kulit Nabi membayang hurau gigol lagi ni jangka santut ego Nabi lagak tatat. Kalau lagi ego tengok lagi ego perontok kengkuang tu kan Nabi ni lagak tatat. Kalau li Buhairah nyo sang ciri-ciri Nabi akhir zaman Muhammad lagi dalam kitab belum baca. Tingkah laku kesopanan. Leh pajuh kanduri getayang li Buhairah. Abi Talib nyepat lontuan. Nyan so dikata. Anak kamu lontuan. Anak adik yang tele anak yang lah. Mak Aminah. Leh bulan lang kandungan mendengar adik long yang lah. Yatim lang kandungan. Gepetimang le abu Abraham Talib 28 bulan. Ala mendengar abu hana so petimang le ilung han mampu ku petimang kana ha alung wali kata aku cok. Ilung gatian datak pada dekat kubi kiji makan do ko nanti. Tapi selama naji ku pegah badon tuan cukup ganye bu yang berokon lang kanon hansip. Abeh lubeh tapi hantar abeh bu. Waktu terima na tabe rokon kerap ya ku ke. Yang lucu lah unta capik ilung kapulih lewek naji. Orang yang unta malay nak heboh pre tu hanu selama naji. Bak tawai dengan bak coklat yang berkan katur ranteng no di memboh hana pre selama naji. Sonan Muhammad tuan. Muhammad geplung Buhairah bak remari kitab kitab dibaca. Wa iza qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Hana lain nyokaman. Alhamdulillah unta aku napet tuh boh galam takira kibah sempurna tar harta long abi long temengkalan nabi akhidamun andai kata long ubi payang mula long ile mengucap dua kalimah syahadat kepada ini Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Talib long tamang lang kama getamang Abi Talib getamang Buhairah Abi Talib drone nejak balik kota Mekah baik lanjutkan perjalanan ni pakan yang nemeli drone yang di luar yang pajuh kau itulah Nabi akhir zaman bernama Muhammad nyon dalam kitab masjid ni patih lu nyon drone nejak ke dia kota Syam di sini siap-siap tengah di press yang nama Muhammad keturunan Bani Hashim jih di poh drone ni mati jak balik Abi Talib megang-gam je
langsung ge putau le bila ge balik kota Makkah ge percaya nyan nabi akhir zaman kedeh ge percaya ge puo Muhammad kedeh truk kedeh Nabi Muhammad ge jaga lah belum tidak ge bijak tahu sangki nabi ka dewasa mak ge perkawin Abi Talib partner Islam galong ka perkawin kalau bisa silakan ka Islam hana peng leke ne ba buah ku bantu be sabo direp sabo titep biru derakah sabo tima kuru deragop metua tapi sipun nak pelake bakah metua bek ka pegah sapat long yang bek kalake kayu mengucap dua kalimah syahadat nyan bek nak male ku ngabua kilah nyan pendak Nabi Talib sipu yan ketika Abi Talib ni awal Allah mak abi humu gemung ulai li Muhammad blek mata Abi Talib tu Muhammad merjun imata mutrab to Abi Talib akan Muhammad kamu abwa rohana tib ni awal Allah tapi nane titip pesan sabah balong sipu yang baik kalake mutua long nyan kuna yok ke drona bua ne terima bua kenang-kenangan balong putra Muhammad ne cikun bua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kena megrak lidah Abi Talib mata Abi Talib atu Abu Lahab dia Abu Lahab bek kakenyan latta daun dah bek tetat ya ge pelale ge tham le Abu Lahab hang ge bikun latta do Abi Talib guna kun tapi ge bantah le Abu Lahab hang ge bikun bek ka kun sagai-sagai nyan hai nyak lep nyan sesat ka kun latta dan uzza hana jadeh ge kun asyhadu alla ilallah le Abi Talib ge bantah le Abu Lahab yang kerja dah mak lu amanah bado miona urang kena menengai derimoh ne pintat bek na Abu Lahab derimoh miona Abu Lahab hang lepah urang dah pintat let Abu Lahab le baru pintar orang meninggal ya. Betul-betul orang pintar masuk dah. Baik Abu Lahab samping. Baik Abu Lahab kayak pintar orang meninggal. Nama puyu sembahyang gonya yu ji hantai mengucap. Puyu meratib orang ji hantai punah meratib. Nya Abu Lahabnya yu binasihat. Ge meratib orang kena meninggal le orang yang nak meratib perkara. Nya yang penting mak. Abi Talib Abi Abu kadang hana tim kun nama lum asyhadu anna muhammadar rasulullah naci kun zikri abwa la ilaha illallah kena megrak lidah Abi Talib mak hanya dah ke kun ke bantah la Abu Lahab yang kerja hemat nabi nanda pegah al awwalu qatubian bagaimana biasa begitulah kebiasaannya giyo biasa mak gekun hadis maja awwalu kutubian banyaklah dia menanyang mangat pada atas nabi kun al awwalu kutubian bagaimana biasa begitulah kebiasaannya hana kita mengkun mak long kaliah mak siga long pinta orang kena mendengar hana lepah pat ganye dathat mak saudara dan ngon long dathat ngon dathat ha wate kena abihmu long pucap dua kalimah syahadat apa nasyikun zikri asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah cikun apa gejawab mak hanjut long kun le dong kuandit ye hanjut le dong kun dong kuandit je ke kun asyhadu alla ilaha illallah hanjut ke kun kan ganye dathat hanjut long kun le dong kuandit je ke kun asyhadu alla ilaha illallah hanjut ke kun ganye dathat kadang panjang datang neci kun tiga apa tikrek la ilaha illallah gejawab belum hanjek ko kun le teng kuandit mutuah hanjek ko kun le teng kuandit mutuah jet ke kun tapi la ilaha illallah hanjek ke kun pakon nabi ni pegah al awwalu katubian bagaimana biasa begitulah kebiasaannya maka ni biasa mak le sembahyang maghrib isya La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia sembahyang subuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia cuma mengucap dua kalimah syahadat dengan la ilaha illallah sehingga mak wate kena abihmu. Maka latihan meratib mak bak tergantah, futup tergantah. Benda mengkun la ilaha illallah. Tapi jino hemak lung kalon kon nyan mengkun. Diuri nang gekun kuragam, duragam gekun kurina. Tup dengan tahana tet ma. Menyonyan mata dengan tahana tet ma, temo kena rekung nyan cimkun. Maka Abi Talib mekrak rekung hang kita mengkun Latta dan Uzza. Krip geklik Nabi Muhammad. Horhut awalo. Truk wahyu ba Allah Muhammad. Hai dijuk petunjuk li serodra urang. Menyolong gohlam pujuk petunjuk. Maka lahir mak bak kata put macam manusia termasuk lun tuai dengan drone. Yang pertama gede-gede lah Allah. Tapi hana gede Allah. Nyan kita nyong. Gondang seru anak muda lagi kecil kena melatang dengan dekui imam. Hoka katanya mak
Nyopat kakak gata ban saboh keluarga gata poh 12 malam bek nali dengan punyo tu bit. Pakai menang ke. Tun yang kali kacau 5 gak saboh. Kaku puma. Kamu dina lahir ni bajung saboh lah kampung je. Malai kampung kaku puma. Barosa kajak Malaya lahir bulan 3 yak minta rezeki. Ku fikir-fikir kah kami minta rezeki. Kawo kena lahir bulan di Malaysia. Toko kablo 2 pohan nasi motor gelom Honda kado. Rupanya kah kawo kena kapuo sabu-sabu. Kau bagi kan mudah habis mabuk ni mudah kamu gara-gara kah puo sabu-sabu. Maka keputusan kampungnya kah Melanyo kenleh poh 12 lewat 5 kah berangkat. Dijawab dia anak mudanya. Draw warna kecil dengan tukui memulai orang nak iman kepada Allah. Ku fikir draw orang iman. Apa yang hana iman tu? Apakah hana iman ke kalau? Ilmu hana gede-gede lah Allah. Hana roh kucu le mogo. Mahana gede-gede lah Allah. Hana roh ku Madinah. Mahana gede-gede lah Allah. Hana roh ku po sabu-sabu di Malaysia kanu. Karena ateh long gede-gede lah Allah. Maka truk ku po sabu-sabu. Nyan hai melatang hai berkata pu. Gede-gede adakah. Tapi hana gereda oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan pu buat laju. Gede-gede tapi hana gereda. Nyan na bak tengok. Mudah-mudahan anda mudah lagi. Lepas baik na lah kampungnya belakangnya. Yang kedua gereda oleh Allah. Hana gede-gede. Abi Talib. Gereda oleh Allah gebantu Muhammad. Partner Islam galang ku pertama silakan ni. Hana peng laki balong ku bantu mu tua. Sabah titap di roda rakah, sabah tima ku roda rakah. Tapi siapa ku laki bakah mu tua. Long baik kayu mucap 2 kalimah syahadat malai aku ngabuah. Maka atah Abi Talib gereda oleh Allah gebantu Muhammad. Tapi hana gede-gede lah Allah. Abi Talib gemucap 2 kalimah syahadat di ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, gereda tapi hana gede-gede nyan atah Abi Talib. Yang kelai gereda Allah dan gede-gede Umar bin Khattab Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an sahabat Rasulullah yang tercinta yang tersayang Rasulullah Umar bin Khattab gereda Allah tapi gede-gede dah gereda ketika Umar bin Khattab mak galang bertambang Islam gepedang sabah hukum di kota Makkah so saja lang nahi ane inang wajib tanam udip-udip mihang katem tanam ka pengelong mama ni Yahya ji ku tanam lilong 3 ngana nya hukum Umar bin Khattab kebetulan Imam Umar bin Khattab permoh kayan hawa tatak kan inang kota Makkah nalia ni inang anak agam saja rupanya gebila Allah lahir sabah ni inang Pak Umar bin Khattab li permoh Umar bin Khattab hawa tatak kena wajah ni inang gepengut Umar bin Khattab mak gepegah anak agam gepusuk baju agam gekoh lagi agam gepusuk lewa agam gepusuk silau agam yang kerja ni inang mandi sok lewa li jino kana contoh Pak Umar bin Khattab oleh ane inang hanya pakai le subang mak kana ba Umar bin Khattab ane inang dikoh lagi anak agam kana ba rumah bin Khattab kena pengut Umar bin Khattab kepegah anak agam sampai pegah haba lagi anak agam hana terjala le Umar bin Khattab nya yan agam pada inang ba seseput tekedi Allah perumah Umar bin Khattab telah datat truk go halangan kebiasaan anak yang ke semano kedro poh 6 seput ke semano karena kalau truk gua perumah gecok anak yang Umar bin Khattab gemai umon gesut bajai gesut lewu omban ke kalon inang astagfirullah cukup palih makah dipengekai rupanya kah inang ubena anak gau kabeh ku tanam mandum di rumah long udip maninang cilaka tat perumah long dipenget long long kan urang penget gau long urang butoi dengan gau hukum ka ku pedang hana mayayang gepusuk bajian yang gepuo rumah geseleng mu gecok lam gecok cangkoi mak gecok januk sikit gemat basampai ne gemai bak tabah tempat gekohru itu yang la ne inang kepu abu ne kohru hanje ke jawab mak anak karaya kata jo tonomu ani yang meruh Umar bin Khattab dicok januk dilap abu ne piyuh lek kahek ka meruh isampur hana tijala gena tiak jih lauru watel ho uruk tigalah gelham gerengkom mana yang umur dia ton belum getiak lamon gerun tanah pagah-pagah mak diklik anak ayah ke pun tanam dong pesalah long mak hana kata pu gete mendengar anak diklik sampai bekemun suara anak gede-gede bak puyuh dubnan ke putun hukum Umar bin Khattab segala tamang Islam tapi setelah beliau tamang Islam gepulahir sabah oleh Allah anak bajang di rumah mereka Abu Syamah gejak negara luar gemuzina dalam keadaan mabuk sehingga lahir sabah anak agam ba Abu Syamah icak ni yang dipuah kena kota Makkah nyawa tu codrawat astagfirullahaladzim rupanya anak long di Madinah na ke Madinah na ayah kana long mabuk na katuri ayah long turi so sahabat Rasulullah
Nak kata oh nak hukum kaku pedam. Long tu oh pu hukum zina rajam. Kah ko rajam izin. Long izin ayah rajam long nyajin rajam anak kau lain. Silakan ayah rajam long. Gerajam mak Abu Syamah anak kandung man berkata, "Mbak 80 gawe itu bit nari." Abu Syamah sikret, "Ayah haus. Ayah haus." Iya long gerah. Ne dalam dunianya hana lima makanan dari ayah. Kedih ba Allah makanan ke akhirat. Bak 80 gawe membalik bata Abu Syamah mekena dukung wa Allah. Bak 80 gawe wafatnya Abu Syamah anak Umar bin Khattab. Maka atuh Umar bin Khattab gereda la Allah gutana mana udip-udip getekedi la Allah gepelahir ni bajiung sabo nya je geraja mana go. Nya Umar bin Khattab gereda la Allah dan getekedi la Allah. Mudah-mudahan anak lu langam ponyo benar. Lagi Umar bin Khattab bergereda dia kata dan bergede-gede bija kesabaran dia katanya mutua. Kengkal heboh. Yang keput hana gereda, hana gede-gede. Kekah lahap, hana kureda, hana kudukubi, hana kudegedi nyan pada aja. Nyan Abu Lahab. Put macam Abu Lahab hana gereda dah hana gede-gede lah. Jelas-jelas aso neraka. Maka na urang yang bado Abu Talib ngab Abu Lahab ngabu Jahai. Nyo kafe nyo aso neraka nyo nekut. Abi Talib nyo kafe nyo aso neraka ne jawab mak wallahu alam bahasa Ceho. Ya jawab. Gede-gede lah Allah tapi hana gereda hana gede-gede atuh Abi Talib. Maka Abu Talib itu yang ne jawab makhum lung hana mafhum. Tapi mio Abu Lahab nyo kafe nyo asal raka mena ne jawab nyan ban mak. Maka nyan ban mak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gede-gede terawai. Maka memperingati Maulid penting tak tak mak nyo berita tak apa tak apa hari Maulid. Maulid tak tak beri pahala tapi beri ikhlas mak kau di Maulid. Baik hana ikhlas ni. Kalau siga mak hana aku pegah apa tidak orang hana ikhlas ke kau ri. Na sidra urinang ke keun bak lakau. Ho na bo po. Na po kena pegah bak don bek bungeh ni. Putra dia tak pegah. Bek le ni memang jamai kena rumah apa. Astagfirullah. Pekan tak pegah mana kata. Bek sit. Takit tak te ku rona. Yang boy tek ke aku nak pematin na 20 boh dengan 30 boh tu. Kabeh ku bibi jamai tiap orang watuk jamai kena rumah. Pandai jamai adum tok kena. Hai ke hana ku undang ajak ke draw. Kan masalah hana undang baiknya pada babu mengkedan boy tek 20 boh kena pergi kena pematin kat dengan 30 boh tu ku bibi jamai draw. Oh me kata pegah lagi ke hana ku pada balik bu hana pupu. Han ku ingat badon baik le kan. Ijak ka ijak baiknya pada babu kenang ke rumah nang ke 20 boh boy tek dengan 30 tu tutuk jamai tengah. Ala ko tinang ewo kena tengah hana apa ku beri. Rupanya hai mak tepuknya lagi menyanyi bak permoh hana ke balik truk jamai ada ke poh 6 tepuk. Assalamualaikum apa? Waalaikumsalam. Oh nya arul lagu panen tahu. Luak setat lemo apa gadoh le oro le malah lemo ke mawah sabo. Mampet lah setat kena panen lemo malah lempoh long kena. Kan apa kana kamu grip ya sebayang grip ya. Oh tak tamang ju dalam sebayang. Lepas jamai sebayang ke kena permoh. Oh temak. Dah tamah beri dua dak boleh. Sayang taru yo thai wa. Alah hai ma beh bibik lo la ko ke balik ko pakah kabeh boy tek ke hana lagi cok le boh tu mengere boh dah put dengan boy tek tu jo. Mengkerak-kerak ke go thara guru hoi tek gedu apa na pugat thana la ko ke hana ko apa kah li ho kabeh boy tek na di sakit tak tek. Dak mengken na jamnya ko tanpa ko mena late kan. Rupanya hai mak leh terbayang maghrib tengah gerbuh hoi tek perut mati lampu listrik kengkat teput. Lam teputnya ge poto aju balako gedua geman bakelip perut lako gereng bakelip perut sudah getah bak pion. Kalau ko pegah bak draw aku meja milik kabeh bati pe. Draw aku bakelip perut lako. Gebudah-budah dah ge kelip perut lako. Puas ke dah. Gebudah gak duk lama dapat napu ke deh. Peluk hu lampu, ban hu lampu ge ke di jamai bak pormo. Ho na pa ku la ke din ku ya wa bet tawanya adun dapat yo buan ni kai tagu bet le apa. Katro ko pam tuan ni kalau ku payu. Gecok itangan jamai ge wei dengan berangkat lagi ge plong ku. Melikat wa jamai ge ke di lap di permoh balako. Nyan na rasa ku re mak le pro take ta te ku rawan. Pajan taweng ke le pro. Hai dung ku budah-budah dang ku ke puah nan the. Yang dua pat taweng, yang dua inan. Nyan kengka. Yang dua inan si Harun. Itu kaduk dengan kaya. Patut lah kewa janyo apa kata weng mak le pro ji. Ye kena weng. Guna weng ke le pro la kau ro weng ke le pro jamai hai mak mutuka. Yang kan gebi bala Allah kana hana ikhlas khauri ya. Ge klik ke balik-balik. Hana pun tak balik-balik ke yang cukup malainya selama 3 bulan kopi ke benau rumah ke dekok. Hana ku debele bagi kedai mali.
Gatai berapa kan taweng kelep perut ke. Mamano kandon itu ka tempat duk lah mati lampu no di saru di duk jinan. Ka putuh kelep perut tarun taweng. Patut kemudian tak tarun nyan nakalan hama khauri anai kelah gebi bala Allah. Maka be kelah khauri pun. Nah. Be kelah nak khauri gebi bala pahala Allah. Menyohana kelah balai dunia ke gebi Allah. Gebi kaya nak kalam. Mudah-mudahan yang kata dengar dakwah Maulid bermerempak sehingga Rasulullah syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi kamu negeri buruh lam taat. Rupanya wapak pemimpin orang yang yakin dalam ibadat. Syariat Islam yang kagak pedang negeri beekang lagi di Arab. Negeri pemimpin ban Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya Allah baik negeri pemimpin ba orang zalim bi Abu Lahab. Hukum berade kaya ngasihin ke Tengku Hakim hukum bertepat. Ke anggota DPR dalam negeri Rabbi begengi rakyat. Began akidah bapak gubernur be bersatu camat dengan rakyat. Ya Allah ya Rabbi tentera polisi dengan ulama berjaya sahabat. Nang gerobaman barat dengan timur ya Tuhanku bersapa pakar. Ya Allah ya Rabbi ke Bapak Upati Nabi Allah berjaya kubat. Ke Presiden dalam RI Nabi Rabbi Beruhan Jengkat. Ke Menteri Malik Paduka Wali Nabi Rabbi Pikiran Gebus Sehat. Baik jaga damai Helsinki laut dengan geli Nabi bertepat. Ke Gubernur Aceh beserta wakil Nabi Rabbi berjaya kubat. Ya Allah Rabbi kurang petani Nabi berjaya harkat. Baik kepimpin putra dan putri amanah Rabbi di dalam kitab. Fakir miskin yatim piatu. Ya Tuhanku berketim ingat. Kepada mak-mak yang muka campli le bapak bupati baik kecau adat. Ke abu-abu yang muka ubi le bapak bupati berketim juk tempat. Di dalam dayah ke santri-santri. Nabi Rabbi berjaya dibaca Quran dengan kitab. Kanak darah dengan umi-umi. Nabi Rabbi beri pakai jilbab. Ke penitia dakwah maulid Nabi. Nabi Rabbi syurga tempat. Ngeleng jara umat laki doa Allah baca. Na'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Maulana lakal hamdu wa lakal syukru. كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا يا الله دعاءنا دعاء مقبولا ولا تجعلنا يا الله دعاءنا دعاء مردودا اللهم انصر سلطاننا المسلمين اللهم انصر سلطاننا المسلمين اللهم انصر سلطاننا المسلمين اللهم أهلك الظالمين أجه ومن تابعهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين أجه اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم اللهم أحييتهم منا فأحييهم على الإسلام ومن توفهم منا فتوفهم على الإيمان اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Medan ayah urisi ilun Tuhan mandum abi Tuhan muliakan Bapak Besi anak-anak muda mandum sangat kekurangan maklum pegah hamba mana terbanding pada tempat lain karena kondisi ilun Tuhan sangat datat hek dan lelah ada kekurangan lokal maaf lebih dan kurang wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh